ole chi bai ule voina kan lo review tur hi iBel fan ani a hi in muang hian hei ni a hei that na le chuan in timer chi ani a in hu theyang hin hei ni a kan han on chinanga hei off na khani mai ta speed 1 mo he ta henai vir me ka ana vir englo lova ari hi zoi khop maya bul na ya ka dal ron chema wa hena microphone ron chema wa hena ri hi beng cheng mai theya hei speed 2 chak le zwala mo speed 3 a chak le zwala ni ti chuanin kanan off long kha kha an ni ta a camera tho chak lo ngai hui choi chu camera englo wang khani ta hei free ma te po tho thei na mo tho na vel an han vai vira thok vir lo anga omang deuh khan a vir chak ema wanga camera ina a vir lai capture thei lo ang mai khani ta vir chak lo manu tinge ti chuan in chu lo wa chuna timer hi in mu theyang hian dar kar ni thlenga set thei ta ni ti chuan timer tel lo po khan kha du chuan on reng theina da thei ti hian du chen off thei off ngai lo khan om thei ni du chen speed 1 speed 2 speed 3 po khan mo in du angang khanin a on top theya chumi kara timer om that na hi hemi timer hi simple ya washing machine timer ang khani mai ta avir hun chung hei zan mu do ne mo chua san do na khong ni te thil lo chem tir du a han ai zoi nan po khan zan de la te po zan kho on du lo po khan moi minute angin om ta minute som hi tang hena chan thei ta ni ti hianin entina na speed 1 in on du chon speed 1 a speed 2 ngain du chon speed 2 a khan ti khanin thang mai nga speed a khachumo speed 1 a lo on tai ra ti nei hei washing machine timer ang khanin a le tial anga he tilai hianin in off don tani ten at le tial nga le tial ti han line in off sat mai don ti khan he ta minute som ni te in chen sang ni minute som bu khei dar kar khadam khani ta mo tiang khan dar kar ni thleng po ti hian vir tur khanin a han set thei ni ti khanin ti khana minute kal khanin a in countdown he at la tial washing machine ang deu khan mo he tilai hi ti khana in ang lo ti khan automatic in in off to mai ta ni kha timer chang kai na ni a chang kan na ni a ti chuan heng ho hi 400mm size lian ber quality chaber ang chi mo pedestal bachas anga te pole havels te inkima khan a fan size lian ber 400mm mo pedestal wall fan ate table fan ate po khang ho khani ta a ti chon hei stand hi kala pot full lawa asang kho mai duagina adjust theya brand ang aina sang le zwala sang deu du tan po khan mo ti chon hei tu nai chon in asan ema wa hang kan tol lu ti re he ta yen du chon la pot sang theya ti chon hei adum le hi a red nge orange rong ania amoi khop mai ti chon hei oscillating 180 degree khana vir kwal thei bokani mo ti chuanin ngora ona henganda nga ti khanin vir reng turin ti chuanin hian ti khan hei du a vir kwal thein 180 degree a vir kwal thei khanin asiam thei bokani a tho hi tha a nuam boka tin ari po bing chen no quality chu tu sama than ni ti la tin timer an hi changkan na ani bokani hi ani iBel pedestal fan